igitangaza kirabaye. Ijambo rimwe navuga nuko ni kwa kwe ijambo rivuga ngo nta jambo Imana yavuze ishobora kugasohora. Ahirwa umuntu wizera kuko byavuye no witeka bizasohora. Kandi bisohoreye aha tugeze turi muri Europe mu Budage. Aha ni umujyi witwa Kera. Tuhahuriye n'abakozi b'Imana mu buryo bw'igitangaza, kandi nabo ubwabo nyine byabatangaje kwibona muri uyu mujyi. Mwabasha kwibwira abantu badukurikiye? Nagiriwe ubuntu Dion kuba uhuye na Mugisha na mwene data Jean d'Amour nanjye Felix twabanye mu murimo w'Imana. Urumva amarangamutima yawe urumva bihagaze igitangaza kirabaye. Ijambo rimwe navuga nuko ni kwa kwe ijambo rivuga ngo nta jambo Imana yavuze ishobora kugasohora. Ahirwa umuntu wizera kuko byavuye no witeka bizasohora. Amen. Ntarinzi ko tuzahura n'ubundi ntabwo ndwago tuzahurira muri iyi situation. Uyu ni Jean d'Amour. Yego. Turagusuhuje cyane kandi tuguhaye ikaze kuri Evangeliste Romana. Murakoze cyane. Amarangamutima yawe guhura n'abakozi b'Imana nk'aba mugahura kuba umugabane w'i Burayi, kandi twese turimo tuvuga ururimi rumwe. Ndabona unambaye agapira kamamaza Yesu ko rwose nibwo buryo bw'ubusobe mwanahisemo no kugerageza mu bundi buryo abona kugira ingaruka wabo n'ubundi buhamya. Hari igihe ureba nabi bakaba baguhamagaza na polisi, ariko iyo abisomye arabisigarana. Yego, nabyo ni byiza. Ubundi hari igihe umuntu asoma ngo Jesus saves, donc agakomeza gutekereza, ariko uriya muntu uvuga ko Yesu akiza, nkaba kandi mbabaye cyangwa mfite ibibazo nanjye nkeneye kubasove, we yamukijije ate, bigatuma agira amatsiko. Ni ubuhamya, ni uburyo bwiza wahisemo bwo kuvuga ubutumwa kuri uyu mugabane w'i Burayi. Yes. Ariko n'inyuma hariho wow. Ni ukuri Yesu niwe mwungeri wacu rwose. Imana mwene da, iri vugabutumwa naryo rirakomeye cyane. Turi kumwe n'undi mukozi w'Imana ariko rwose murareba abagabura rwose. Amarangamutima yawe ni aya? Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mwamamaze ubutumwa bwiza. Kuvuga ubutumwa bwiza mubwira abababaye ko Yesu Kristo aruhura. Amen. So nico twaremewe kandi nico tuzopfira. Amen. Kugeza dupfuye rero akazi karacakoresha. Yego.
rero mwese tubahaye ikaze rwose Imana ishimwe cyane kandi mwakoze. Ndabona muje rero mu mujyi wa Strasbourg aho mwitabiriye igiterane kigiye kumara iyi minsi kugeza ku cyumweru. Hari imvugo basigaye bakoresha mu Rwanda ivuga ngo ni uguhira rimwe. Ndabona uburayi bwafashwe, arahiye rwose. Strasbourg mu Bufaransa, abakozi b'Imana bageze muri uyu mujyi. Ubu turi mu mujyi mu nkengero z'Ubufaransa, ni umujyi bawita Keri, ni mu Budage, ariko ni mu minota mikeya cyane kugira ngo tugere mu mujyi wa Strasbourg. Rero by'umwihariko duhaye ikaze mukozi w'Imana Dion, perezida wa korali Amahoro dukunda cyane muri ADPR i Remera. Abaririmbyi bakurikiye iyi video, ese wagira ijambo babwira nk'umuntu usesekaye ku mugani w'Uburayi? Inshuti zanjye korali Amahoro nabasuhuje. Bya bindi Imana igitubwira, imiryango imwe irafungura. Amen. Icyo nabamenyesha cyo nuko conference y'ubutaha hagomba kubonekamo abaririmbyi barenze umwe, barenze babiri, kuko ibingibi Imana ibifunguye ibiremye none ahangaha. Felix arabatashya, babonanye niwe wanyakiriye. Ubwo rero n'ahandi Imana izabifungura. Imana ihabwa icyubahiro. Abo muri abakurikiye Evangeliser Le Monde bakomeze twiringire Uhoraho. Ariko bakore na like na share akazogera. Kore subscribe. Utabizi neza zaba mu subscribe. Ni sabone. 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 Gende mukore kuri sabone. Ya murakoze cyane rero twebwe nka Evangeliser Le Monde twari tuje kwakira babakozi b'Imana, naho ibigendanye n'umurimo w'Imana bajemo muzagenda mumenyeshwa. Mwebwe gusa nimukura ijisho kuri ekara za Evangeliser Le Monde. Iyi weekend murahishiwe. Shalom shalom. Izina ryawe rishyirwe hejuru tugiye mu Bufaransa. Tuzamenyekane ko ari Morodekayi n'abandi. Ariko nagize umugisha, Imana mu babyeyi bakijijwe, mujye muhanurira abana banyu bakiri bato, mubita amazina meza. Nagiriwe ubuntu Dieudonné, banzi ku izina rya Dione. Ndi muri transit hano, ndi mu kazi, ariko nkimara kumenya aya makuru yuko hano hazaba hari iteraniro rimeze gutya ry'amasengesho, naravuze ngo nta mpamvu yo kujya kuryama ngo ndangije akazi ngize gute. Oya, ntibyankundira. Ntabwo byankundira kumva hari ahantu hari abantu b'Imana ngo ngiye kuryama nsinzire. Ku cyumweru nzafata indege ngiye Czech Republic, njye mu kazi, nkomeze n'ahandi. Icyo nshimira Imana, ndashimira Imana yongeye kumpuza n'abantu bakunda Imana mu bihugu by'amahanga, bakahajya bagakomeza bagashima Imana. Hari byinshi wenda nzagira umugisha wo kubona, ariko ahangaha ndashimira Imana kubona umugisha. Twarabanye mu murimo w'Imana. Ndashimira Imana kubona Joan na Felix, abangaba bo turaririmbana muri korali imwe, nubwo bari ahangaha ariko ni membre ba korali yanjye. Nyobora korali yitwa Korali Amahoro muri ADPR i Remera. Ndi perezida wayo. Ndashimira Imana rero yanyemereye kuboneka hano. Ndi kumwe uriya muryango nabo n'abantu b'inshuti zacu bari bavuye Hollande, nabo ni connection rwose divine Imana yakoze ku buryo budasanzwe. Bariya nabo babaye muri korali Elayo y'Ibutare, bafite connection ikomeye i Remera mu murimo w'Imana. Uyu mubyeyi nawe ADPR ya Gihogwe n'iwacu, n'abantu dushyize hamwe n'umugisha w'Imana. Ndanezerewe kubona Imana yatanze byiza byinshi. Umugisha w'Imana bane namwe. Imana ishimwe kubw'ibihe mufata mu nzu yayo.
aya majoro iyi minsi ntabwo ari ubusa kuko Imana iribuka. Imana niyo yumva ibyo isabwa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niyo yumva ibyo isabwa ngo abantu bose bazaza aho uri, kubera ko ariyo yumva ibyo isabwa. Amen. Reka ne gutinda kwa rukubaramutsa subire mu mwanya n'inshuti yanjye. Imana imuhe umugisha kandi nawe turamwakiriye agubwe neza mu izina rya Yesu. Haleluya.